Ebusia for a year a brandy di a day a cheap palago or your brandy and can social media dear or one commentator no bo celebrities are all my gun of which there's a known grand amount of popularity man attention wakana nante and a brandy di a day Twene Jonas ebetuna dear so no bebo a buy moon penny for beka and seminar say no man for attention yako pie ewoye Twene Jonas afa na cheap palago fix up no apekwan bia so se Twene Jonas obeyi ne tuna amanfo hu se oni obi asa de okeka ne kampo no nya de a o mini sa na esa watch attention fi Twene Jonas so bia ma de aba ono akasa eso na enam so ma o sha set de o tu Twene Jonas for as o support no as o tu ni fu so onya poetwa ne de keka o ba na se obeka na Twene Jonas so backfire no na esa ye nsem pi nti kwan bia so no pese oyi ne to na obi ehun se Twene Jonas no e ya tro enedi no so perform ne popularity nti na waba no so sa kwan no eso na akwet say the afei na abrewa eyipuma kwan mu a wenya evidence hardcore evidence obetim dia chese Twene Jonas no di oye nia no enye se opega na yie ana se opekwan bi so aboaga na ma yenya nkoso nti no obom penifo eche ya mpenifo no da bi wono ankasa na agenda ye ne personal agenda wodi edi se edwuma nti eye achipalago abe posti Twene Jonas video bi ana so recording one of a year glass and 24/7 the system is working video CBA we share Ghana ni abranti ono so abrochime mo ye Facebook commenter dia omo e friend Chris Dollar we share no na Chris Dollar ni share no nkoma no ni Twene Jonas edi no that say ya kwa say the Twene Jonas nyama hodo abobo so wo bi e wa abrochime mu ye Lamborghini ni te say Porsche ni esie te say papa bi a wotimu e wa abrochime mu ni sika o wa eno ntini ma na konya so won pehwe no ndie duyan se Ghana be yie ni de okeka ka no na te say papa ni bisan se bi we won che no ka wo de enama ye Porsche na Lamborghini no no hu sampa de Twene Jonas se ka na ye no kre na Twene Jonas yi ano so oni nia no se ka keke o de views ewo social media so ntenu anti no ye senti penifo chi e wo bonia no views pe e no de ye senti na se pressure keke e no ato e de ama Ghana fo mbebunu a wo ma amanfo edi na chi a bi kra fa so ene yo hwe videos and mbebunu bi record at penifo no wo mu twa mo mpo ayi omo nia na se ono ne fare ba ya o de okoye ko fare ba ya o de ba ya omo so edi chi ase abre ono no ne pese me nkunya video o painting no dina so wie sa abre o de asem mbebunu eno na ye ane achipalago pese won dani dia video yi abeto dani bisa from e ba ko video yi enche bia ansa na no me ka me se enu ko bi so ya sen e me di dwumeje yi ebremu o chat ye herbal center ya be bia wo so fa won se na ya re na efifate enfie dodo agi e wo ni pedwemu ene se na edi unya akosi sabre me ka e dia che se ocha de wakodare ewo bibiduro eye emu art so betimi apo na yare no watenete e de fi onipedua mu nti se yare kranko onipeni onipedua ni yare bi anase hu bi krampo na no ediesie bomo dia ne fa ne numbers no ne friend no anase pe de cha kwan wo dan suman akra ha ene bi so tamale northern region hu ntimi embo yengo hwe eye Twene Jonas ya ni video abetoja eyi ne to efa ne dwumede die nti a wo ye sa edwumede ni nia ne ye kohwe ba ensi echese bia mesa de bata ho e de som yo me the views keke on internet but kasa no kan so ba wo ye bi sare me ye yo me the views keke on internet but kasa no kan so ba wo ye bi sare me ye Chris Dollar look Chris Dollar Chris Dollar, where now have you on Facebook? Where now have you? I told him to match you. Ghana, the Batabro, so. Where you how? I say now. One trip in the Lamborghini man park. Oh, no, portion and I'm not. Oh, to us. Oh, yo, my share Ghana, you are. I think I'm in China. Oh, I want to report taxi name in Fanco. Tell me. What shall you do? Yo, Chris Dollar. Yo, I for 20 years. What be I tell me Lamborghini. Yo, I see a person who see.
Oh, they catch. Oh, see, comment. No, see, they catch up. They catch up. Yeah. Oh, go ahead. I met you about me a boy. Right, met you about me a boy. Oh, met you about me a boy. Yeah, so be hard you am for. Osi me chia kwana. Osi me chia kwana. Yo, 24/7. Yale. Mami post. You. Me pay views keke on internet. But kasa. Debi no can so. Ba uye this area. Me ye go from half 20 years. Ugu ye ni mas. Down. And I will top pressure man Ghana for. Down. I don't have problem. I don't have problem if you challenge the government. Me I this is the pure. Yeah. Yeah, this is the pure. Yeah, you come house behind this. I don't care whether who bought this channel, who bought MPPT. But speed. But who you what you say? Who can practice? I don't have problem. You pay for the Omoji. Who be the so Omoji. You pay for no. Yo, Ghana do. What's him pay for that? Catch him. Oh no. Me yes sir. But who bet the first said I'm your way. Yo. Basically I have me the support about. You. Me pay views keke on internet. But kasa. Kasa no can so. But who this area? You. Me pay views keke on internet. But kasa. Kasa no can so. But who this area? You. Me pay views keke on internet. But kasa. Kasa no can so. But who this area? My busuafo eno eneda we musmakotie masomo ensem enti na tese susuan pa se Twene Jonas dede yo bebre ni o ka Ghana fo boje no so na de penifo ni epenie bomachi o ya de o pega na ye no nya na se views and like se pe enti na brand yes and now we old video and I dey nkra and yenka ever video you me here wadwen chepa wo so wadwen bia wo fa video ya abeto de eyi Twene Jonas ne to eche ne bota airport ya wo ni videos ahodo wa ya begu aponte bom penifo achi nu eche sa bota no wo so wadwen cha wo fa wo no fatum ye comment section no e fa sum ye na ebiem no share video we on all the social media platforms aso wadwen mu no yenya se ye tie no na embebunu enche se wo mun ja ni following crampo na se o de bota bone na odisi ni so no empower no ana se yenko so enti se kwa mbisu no ebepo magana yenya enkoso we mamunde budwin se na meka no na hunya pa fati comment section of asumi na DMs no na wa follow ye ye social media platforms Instagram Twitter so @tumagh_, Facebook @tumagh moso for na ama ousa na dey aha enam dimo besi nyame ya aduma me dey share bi makram ni bye bye.